Chingri Haruno legacy of receiving. Chingumi Sunday, Tharada Khachiko, Cycle B, Kapabing, 1 Kings 19:4-8, Ephesians 4:32, chapter 5, verse 2. John 6:41-51. Revrawi kakasui, divine attraction kaji apong hi, kapaping na kasuga machuk marumse. Katiwa mayarnaw aka telenga paisai. Jitangji masita kapane. Kapanga masina panda telenga ji pai kama manda chui kama man hawe. Kanawali pai ka shunda wasung hai point ariva azab mathiratuwe. Makan kazata khleya ana now jili ying kawai ngasame. Now jina gazairu makunda kle thay ka telengaba mathemane. Jaina ana now ling hane. Karu agatanga jili telenga lefueda na thai chawla now na hange. Me kan gazatana ngahane. Kathada namik aina mathai laga kazairuli sintik laga now na ngahan kai. Ka chiwi kangokun ilithei. But I can feel the pull of it. Chingu mi kangaza Sunday Tharada Khachiko hili. Mikhai John Gospel passage 6:41-51 he. Jisuli jihudiping na makhamaya chithaili. Kiwangla jila ana atumiwang makapawa. Kala malungwat kapai masakhana tui hanghawe. Gazing ramwi aina kata karinga we kamuiji ine ta hange. John 6:35. Hitada hangsara gaji kahang jishu hi awi ning twig haine de miping na paninge. Awi kazamma humble simkur hokapok mirin wiwang kaya masimituwe. Hi jisuji maning mala sose binaumiyara itum awi abu kala awali mathai mala chithai jaka den kathada ana hitada hangsa kala I gajingramwe aina kata ne gaji. John 6:42. Jisuna kasai ka makuida pamme. Athumna ali sisankita makhamaya. Jimang aina ali disappointed masamane. Ka ngar ungdala hange. Nathume ngazaili kharobta khamatui thawlo. Ili kasrata isavana rakhangsak maningaka. Kipaka ili mararan mane. 6:44. John 6:44 he ka ning sanglak kahai interested to your statement ne. Hiwi kakhlata itum hi chisuli nganai khui khawai rivrawi khangachon darka sai. Telengali machina ngakunda twika khansak thada itumla rivrana ngakunka khimi darkar saye. Twicha 6:44 he thai zilala rivrana kai khli ngakun khui kala kai khliwa namwa haida mukhui ka gachine rivra hi maning mane kala a michang mikhai masapai mane. Rivrawi kagasui attraction psychorally chikate. Kai kawa mayada jisuli ranganai kui kai kawa mamya mada
chishuwe aina ta pam thui hai hili Greek tui sichinne khanga khun wi wang he queen jida atui hi kaji ka tha apam kai khali kala Bible lila chithai mi ning sanglak aina interestingly he queen hi kaji ka tha thali sigajin kachivuli itum nala theye outsakli trak resisting force ka sa khanga khun pul hi nam khaung push back tala kai khli samroke example being kathumli itumna yengse John 21:11 na hange China Simon Peter na mari khongli katong le sitte kala khailen ji khun kasok aina khai ka ha sa ka hang phanga da kathum pem tingana changsai kha khai chak ka kalala khailen makat mane he queen hi hili ngkhun kasok wiwang sichinne Pek miya na samating mi hai kajia khai kaha khao ping kachung ka kajang aina Peter na khai lenji sak plak aina ngi phaili ngkhun shokke khai len na ngi phaili khang khmi chithei Otsak 16:19 na hange Auwi akhwa pingchina athumi semkhui khwai phaisa kachihan ji sman haire gaji thaida polaina Silas li tu khuilaga kaitheli simen sokta akhwa bumi mangali khuiwai latluida he koin hi hili makhun kasok wiwang sichinne akhwa pingwi chakksi khamakhau acham hili sakang thuping khaning na kasap aina tangda ngrolaga khangmiye gachi ithumna thada phning khuiye John 18:10 na hange Simon Peter na raikhai aka singsada chutshok laga pangmon kharewi rawi khana yawak yortami hawe raw bachiwi ming Marcus hoye he koin hi hili khanga khun drawing wi chichinne raikhai na pai shorda masok rod samre ngakham da khle khai hon li ngapit ki gizine gospel kagpiana Greek to yar he koin chichin laga ithumli juhomi da khle message ji hine legishav receiving rivra makhunye kha ahi sagasi tornalto masi thada phanlaga thingrong phuisok laga apam khangadeli khithui khai tha maning mane Rawi ot sakhiya tham kaphan nimshol kahaya masi ka thane khanga kham kala makhamya force legapaya ne Rawi khanga khun divine pool hi mikumowi khanga kham aina by sword yui hai pai the divine pool can be easily defeated by human resistance shokasap ningkhan hi vrana itumli mi hai itumna vrali me yes maninga no ngeda hangmi sabre itumi kakapangli vrana mayami
respects itumna sangai review Matuingai gichi chile ana ki kala itumli force masalak mare ana kasanga mayal nau chile maring pha lagla chat hoki ge gichi wi aina manga khamane Matthew 19:22 ana aram town Nazareth bi mipingli ali sisanglo kala Messiah ne da mayalo da makasat thamane insist masamane tanti masamane Matthew 13:54-58 athum khalada decision sarno kala chili ringrino da ana athumli haimi hai hili akasida Saint Augustine we Tangkhul Thaningkung Mathare Brevra ana na masangla semikahai ana na masangla mangatang mirar mane itum revrawi kanga khamli kama khunli nga khamki gijila or maninga ka itum khalada hiwi laya shor kahai kamatha rawi kakasui hili itum me phe phuthui nga sak kahai mayagi gijila maya se iwanau ping kate upai malai mane hithada phuthui khangsak maningla ili kanmi khwai malai mane Revrawi kapungli proho ana kasak kaza kala khamanga khami Elijah li ngkhun changmi hai Mass Sunday phukapya hili Karing away khamui itumi wang jikat khami aina abana itumli a khalat dili ngkhun mili Mayase Amen Nadum Saikoruli Abavri Brawi Ngakun Kimi So Kimi Ringapa Sunday Ngasarino